ni se wan hwe Yesu akiri kwan a obeye mobo na ebese bosumi ni ye twitini ema bia in fact ni bereso visa Yesu Kristo maye no aben okwasampa ni panim se ye ni mawurade nso nya no kore ntiba ko nanso so ye nhwe de urade ewo maye ye mompae odon kwede ye nhwe dwuma di na de kase ne so na mo kokotu me so asa bie kwan de amaye mbio fo abamu kasa mo asemra tumi ni awon so ya ko ebetimi age wa asem do bone fo nso se nyina ase meti fo nso ko ebetimi age won sempa ne so sane ya nya iraba ya da wase so ke hono mo asem so aba wo Yesu dimu amen amen ya da rade ase asokwa dancing for habra ju ne Ebenezer ana Cornelius ono so twa Facebook ni so be so hwe bia obe bani say Cornelius Anto Evangelistic Ministry. Bro. Cornelius Anto Evangelistic Ministry. Until Oko Facebook na beso ena by force camera mind I as we can dey. Nyame nsa yeti fo nyina. Amen. Na onye kese. Ba okuna yeso ye hwe de Awurade wo maye. Okay. For the past 2 months ni ye preach na message ni nyina to say akobezi on Jesus because me hunu say yenya bibia apart from Jesus Christ, yes, including asori nyina eno na me treaty if we say see ano ba bia wi ase aduru no abusianfo awi ye bre no aduru enso ni pani mawurade and sorry doso asofo doso if we say adwuma Kristo dia ma ye wose ye no ya tene no ana aye okun ene oham ntene nipa na omo ba beji Yesu ade ne se omo aye frustrated omo hu ba bi omo mfa ene de omo nko ya gina maka several times say a man nipa na odi wachi no enhu ade fufuro bi apart from Jesus Christ, yes, if we say wakani prefer to say edin bi ni soro asasi so awode amani pasi nyankwan wom apart from edin Jesus, yes. And me apart from the name Jesus I may yama okra no evangelism kra ye kono nkan kire ye say yankoda bibia di o se yankoma ne so, yes, na ono antwe akra no e ma ne ho ono antwe akra na ama ne ho a untimi nokwasempa amen amen entina me ne oba kasa fa Luke chapter 10 e ma ye hye ene ma Yesu condemn ye ka che ni pase eno nya ade wo se me ni gye ho, yes, e ma ye ho ahwa ye ho e wo ho ene sa quotation na why that so why you feel because abujafo ya mimi nim awoye generation ni say the next generation na ba no say ya anyere ho a enkura ni mehunu Kristo eyuru kwapa na nya say ya timpo ye tia simpo de say Yesu Kristo enipa nim no na ene ye bie ni ma bi so akyerɛw amo say ehunu biem no mu ba bi a awiye bre na aduru ene de o say ni pa hwehwe akiri kwan, yes. Last week, Yakoye teachings we sorry Monday no. About 2 Kings chapter 2 verse 19 oh. Yabeka saka kra ho abishim ansana yaba Luke chapter 10 verse 17 is also aja ya ni kan free 2 Kings no. Chapter 2 verse number 19. 2 Kings chapter 2 verse 19. Elisa sayade na odome but obian ties quotation about bekan ebi mu gina so ade ye akwankyere se na nya akwankyere wasem if you say apam dada na da ho no na ye apam foforo no ne pa ebeyi na dia kire enti no Old Testament na eye shadow we gina so na Awurade abie ma kire no won se de asesi kire Elisa en wasem na wo ka wa ha Eliakọ na bafo de na ti eja no ebere omo ko Jordan no omo dani o mani ababiem no na ono nkwa na eba timuso ode ma no no ana ode bebo Jordan mu pai mu enti first hour opie ho no oba no ana kronimfo no edimirika ebehia no na before then quotation ye two from Matthew chapter 5 verse number 13 Yesu ba Yesu onum asem na obekan ye ese the obeji Yesu adibia no obey the sort of this world aso ntre na sa entene bebere enima de kro, yes, quotation na me be opportunity na me sat free ano ya ka sa sort of this world and I ka sort of we are talking about Jesus Christ, yes,
Yesu wasem na ye kan. 2 ye kasa for Nyankopon wasem, the word of God. Yeah. We are talking about salvation. Amen. Amen. And church ye kan. There be a medina ma kan say a this ma kan several times say atemu da nanim no atemu dwa nanim no ewi ase we ye bron Awurade nima de bia onim church say onim Methodist onim Roman onim Anglican onim Presby onim Pillar of Zion Church onim saniema no 2 onim sofu bia ana eni pe ha won ho perepe abaso body also, me say I will preach about against church politics. Me neither. Yes. At the same time, I will preach about vainglory. And I will preach about boasting. Because I am a man so far as I Uwodin doesn't mean say you are saved. And you one. And then I be say Sofubi. Or in Nigeria, so for Papa Penimu Power, can come back to say yes. A Radaman revelation be an acronym. Imagine what I saw that in Solomon. Yes. Or say Okoye crusade. Ana onya nipa congregation by no me about 35,000. 35,000. Ana na ni ajo wasi cross. Wata asama Awurade ka chen say die nchen na ni aje. We ani je wo mu ni say. Okoye crusade ni pa 35,000 aba. Eno ho ni je ni say. We ma enkwaje. 35,000 o. Eda na 1,000 kwa ni paketo. Bi share. 1,000 ni paketo. And this trust I'm in one why get on so you say you are saved. And on media me preach against say Muma yenya bibian to now let us search for Jesus Christ. Yes. Let us search for our salvation. Because a DB I be many upper reverend doctor, upper reverend minister, upper Mosai, upper left and right, upper blue and black, upper archbishop. It doesn't encash. Yes. Because Anka Utimi, a master degree, no one said Dino, and I've been young Quadia, and then King never force of the baby. But there's no salvation in it. And you, why you be any side? How? And that Yamra Samuso, and the Elisa Albano. I know about 2 Crobia, your friend say. Osana Elisa. Osana Cromu for no catch Elisa say. You could have been a fair. Tell me where we Cranium for the cheap and in Tabaka say, Odifo, Croy, said they sit down, fair, said the mirror, said the why would do any who be affair. Now, in Sunin yet, affair, and sure the cream were in iron nominal, and Swinny and a bad. Now, assassinema upon, now assassinema upon, now, or similar, you are for flow. Affair, as some Odifo on a car. I want to be based in our casa. Was it Cronida be affair? Yes. 2. Assassin means when a woman a map. Yes. And see the whole Ghana, the whole of Wasi, Kumasi, anyone who tell me outside in Yina. That's in our console the way you see a solid and see one. The way you said deputy solid anymore, Massa. We see what you had your Hong Kong Kunuha. No question. What is it? Yes. Someone see a gentle. Yeah. Or dress a camera. Or your niece, maybe. No question. Also, as an environment, I be a camera. And to say chrono ne dabia efe ensu adam na ni asase de e ma pon. Yes. Asiatere say what is the meaning? Just na ye no and so na ye tete no. Okay. Na so hina so ba ko ni me din koma fe o kan na me kra me safem obesra o so fo enti din ti na ye say wo ko asore dan mu school dan mu a en so ni nyina sa so pe nyame ba ko na ye so no ba wei ebie ni machine na ogati ni ase onlo ni keke kura na onlo ntokwa no kwasempa lo ni keke no na aye ntokwa. Why? What is the reason? Kroni da bia efe what does it ensu na dam ne de e ma pon enti me busa say we have so many churches on this earth. Yeah, we have so many ministers on this earth. Masa nyame asem ne the Bible no de ekutawo eno ano no efe correct word na eno na ekutawo. 2 asori dan what's in the camera. 3 who be all right. But ade a Yesu to say free church ni mu no obeso consider say enye the type of the building that be I don't know what to say. And enye the type of minister I don't know what to say. But the outcome because Bible say enye ni nipa ekru ni mu e na ebu ni mu fi na mom the free ni mu eba
What if they're fully in the mover? Yes. And let's see who you are. And to me, me pretty. Mean to me, not the mini. No question. Yeah, me one of them. Yes. What does it say? Scabby send me bottom says here. Now me say me you more. No, me tell you amount. No question. Mini Scabby send me bottom to me you say amount. Yeah. And see what I have is what I give. And what to them say and so no. I don't crony mono. Crony that be a Fadia. Now so no. Send it panuma. No weapon. Yes. I said to say. Nipa no man no weapon. Nipa no man no weapon. Onya so mfaso. And the church members are a good sorry. Yes. And you play theater for Ghana. Radio Suni TV sono. Me busa say omu tie wia e de enu munya. Now at the same time, so omu pie no mo po asole e de na free so mani mu ba. So asimisa ba ko. Hello. Hi. E de na free mu ba. Na de enu munya. And the Bible so di for no mo fa de ba de entene. Yes. And of fa ayowa. And what some yan odi yes. Obi no kan dia asem. O se na ofredi konso na ni wa ho. Na okohwe nti ni gu mu ho. No ka se ba de sie ni ma senso yade. Owo ana apon biara mfim ho bio. Owi asem o kan ne se ma senso ni de yade. Wait, sansene na odi gu nso e na o ma Jesus Christ. And tin ni na o ma Nyankopon de asem. The word of God. Hallelujah. Amen. E joma ma Nyankopon asem. Enti Yesu ba nse mo hwe ya Bible so onipa ne bai se oba ba hwe na waje de wayara enti oba no ne bia ni afura ebi aye apate ebi ewu ebi abubu ebi yakwata ebi yemum what is it? Yes. And now say we are the sort of this word in no Bible says so ni ma pon but in ni gum ye no ka say ma sense so ni de yade say yade ni ye bone okay and until you Jesus Christ yes and see any pabia what you are some our dinkum sandy pan o tai bone ye OFM hallelujah amen sandy pan tai bone ye no kwasempa bone na tinimu no atu sadia na ye bone na tinimu no ekọ and so we are to see any pa I want someone thing and go asema by the time and tinimu ko ni mu no e wasa na so ye heal wonderful and see musa Sasantin no and church pastors in the members now. Why say that the other sort of two? Yeah, no, yes, Antina. Why say Omuda Suma upon? Why say Oba Bontina? Sarah or Chatro? As yes, Antina. Amen and amen. Amen. Why say any point about Chatro? Or that's a temple. Or that's a tower, yes. And the quotation I mean, go to no. And listen, I'm a such a free hand. Yes. And so far as there were 10,000 congregations, it's all part of salvation. And can't quite hear home. And can't because yes, you can tell someone and say, Mukoyano, the Mukoy in means hey, because when the car can send back, what's that back of the year you as a situation. But not the end of the candy who hears your back of it. There be an instant we in one. I was for yes, you say about him. Meka obi ni mire ne nyumuna na me yam so so me hwe na me kai na me hu ne me ba na me yam ya dai aseme yam seseme na me yam seseme efisa enkwade eye ankonam ba say anhwe na ye nyi Yesu antire ni para this time wo de me ma small example di entia ubi hu kra say asole dem oni panni mawurade no ma obi ncha asem nto no so ma ne sofo ama asole onko etere se enye Yesu na wadi na bi o wati sofo na ede no sofo adi but you must think sir anybody nim Yesu abusafo anybody nim Yesu said ye hu no no kwasem o jeni what abaya we nyum no ogba no say sedu kwasia da anybody nyina na kwa asole fie yes nipa ni nyina na kwa asori fi ntina me busa kuma so say dey na omukoye what do you call it na ye buru nya so dey omukoye adonko party nipa best millions of people omkogu ho no entu ba ko hu method to wo bebi wo wo ba ko na period dan check account because there was a time Christmas be S5 da ni ba ko no ba ka tell me say so me hu nipa we S5 na say wo kwaye dey ho wo kwaye dey ho go da dem e dey na ko mu so obi ko ai sa ai jam ni enti eye Christopher na ye ni mo ma yan sole dem ma no
Sao mo ko Saturday no omo na kwasiada omo sa kwaya sori dem ma enti mi busa se eni penim Yesu na ye nim no ha ye nim sole yes ye ni na wo say church members ye ni na wo say ye brain leaders yeah ye ni na wo say ya tinam wase eno ni ye nim ba Yesu na ye nim no say o betra ye mu no say Yesu tu mu a masa eno na tire ene pra be firi mu ya dey the outcome will show who you are. Yes. OFM. And let us preach about Jesus. Yes, sir. Yam for Yesu amani pano. Because me dina me mama ni yadin. Na me preach ya ma ebwasifo say me na me good. Omu na betum lika ba hwehwe me chiko amebo. So mu ba na later on omu sa ba so dem no ma me humi a. Ombekọ na ombekọ. That's the secret. Ombekọ. If it's a minimum message, yes. Oma me say Yesu. Omu nim Jesus Christ. Yeah. Yesu atemu no. Masa nipa bi antimi nyina no. Dabi. Nipa bi antimi nyina no. Enti ebire esem na ye boda wo kyerɛw. Ye yi watan no. De ufra bonte a oba beye no. Ufra so dem ba wo sa beye no na kyerɛ who you are. Yes. Na tseni pa kwa wo ye. Entene no unya bi. Dabi. What I say? Unya bi entene ni bi nu. Ebi so say ebire odinti ni gun so ni mu wie no. Afi wa sanso ni yade ye. Sanso ni yade ye. Enti so de boye ni wo priti ne. That's what Betty Yesu dia kan Acts chapter 3 verse 19 man. Ame sha de bi wo. Ame sa amra mechi. Acts 3:19. Acts chapter 3 verse number 19. Acts 3:19 no o say enti mun sa cha ma adwene. Yes. Enti mun sa cha ma adwene. Na mun na ne mo ho. Na mun na ne mo ho. Wa pepa mo bone. Oba pepa de mo bone. Yes. Eno ne ntene na odigu mu no. Okay. And so what accept the name Jesus dia. Masa Yadie na wo de ti ho no. Was yadie it will be healed. Yes. And I'm telling you, untena sorry them. When you sorry papa ko, and you one, and you about you. Was it going to be a fair? Yes. And so them assassin also ho. But say and soon assassin made upon. And say I'm pastor and telling you yes way na go pon so no ye tin dey say what ye di ampa. Radio on committed ma emeta no bi kunu ho da be you wani wu mpo be you wani wu what I say yes and so say unya ba asole o de yemfa ye ne asole sa example na me was iron me tell me do scammer me ba asole kama me bo yes program bia me baby obi nya ya me ko obi nya ready am ko me nya asema mo beba na mo ba mo beba osuyo bibia me bibia oron e test na di my day atum and ye ni wa say asole wonya asole be buta say we trinini ana so dimboye ni aya e buta sa so far as we na say de nko ade ye beko yes let us say test aduna tum what about osoro what about Jesus what about your salvation and it doesn't matter say we are so for Methodist we are so praying now ton sans just we are some you do it anu de we are say de and also mu follow yes in terms of salvation there I not say we need Jesus yes kunim na account on sano OFM what is na make up yes enti enso ni ma pon afa na nso le ma na aba no church na aba no ni pani pie ba abontia mun shakara to mu de ba out mun shan sama firi mu ba yan so mu dressing anya sa ni pa na sa kwa abosom so oma Sani prayer na sa budua no. Yes. Sani prayer na sa budua no. Uye na dia na bun so be budua. De beto. O wa so le ko. Na so ntene no onyanya bi, onya Yesu. Enti o se mon satra ma adwene. Na mon tane mo ho. O ba pepa bia yi. Mo bone. Bone no pepa ye no. Ani so no san ya de ye no. Wonderful. Enti ni pa no ko se nso ni bi mu no. O ma apon bi. Yes. Yan take chorus leaders are one penna was sorry them. Mun take a course of papa. Chorus leaders are one penna. Singers more yet to trim penna. Aso me say papa penny mu ba ko say odi sofo enter 40 years. Emo no akura sa ati asofu ku anu dan no so say no woni e ma miensa da ja abortion. My God. Aso nim so e Kristo ni. Obi an se da. Obi an hu da. And so, you say, "Oh, you great man of God." Yes. I wish I for. I think it's a biba.
na dan no se be yi ho manipa ebi se se an ba bi ase da edu no rich bible na say ho nkom to say ebere ne kwa wi ade hia se ni padia no ye nyo yan kan look no yan kan anya sa Luke chapter 10 verse number Luke chapter yeah it was me no saneba yan ko verse 39 yan 38 Verse number 38. Or say Martha and Maria. Martha and Maria come. The bass or record. A bass or record. Or Crabia. Or Crabia say. Or baby of friend Martha. Or baby of friend Martha. I don't know see. I'm on the brand fee. Now or your baby of friend Maria. Oh, your baby of friend Maria. Check how. Baby they can't sahaba yam but the man da. Okay. Uni the okofa Yesu ba fio. The okofa Yesu ba ho enya Mario. Dabi. Was uka sabre wati was one na kofa Martha akofa na ko ni fie na kofa Yesu ko fie ho ba ya ready wadi no na owonia ba bi of friend Maria but didn't do fie wie no ni aba ya friend Mary na ye dey agi Yesu yes wo bra da se tie na asem panda da bi e kan ba ya dwe ma so do wadi ni ko fie anya Maria yes Martha na kofa na ba ya so anya no so kiaso mami wo say na Martha de obra no ho osum pii ho na so Martha de obra no ho awode osum pii no obedan ka say obedina na nim ka say e wado yese mi nia ejam e wado shefe mi nia na ejam nkwa me ho na me som etikata no me som mu na wado bia no say e wado bua no say Martha o jenje na ha ho o jenje ha ho ma pii ho enema pii ho na de ba ko ne hia ade ba ko pe ene hia ade ba ko pe ene hia Maria de wayi de ye no ena obenye ne nsam arusafo mo te Edani beye je pa Jesus Edana Yesu betna na yinwa mu no ahodanu ebeye je ebi kura wo umame eno papa mu na kofa Methodist Bible ase ebi amuna mo je Zion e Bible ase ebi amuna mo je mulidi asole no e de Bible ase ebi amu what do you call it so that can move Church of God muna mo kwaje baaye ko de Bible ase muna mulidi ya de baaye ana Yesu tire mu say enu nyina no emfa enkan kwade ho dabi it doesn't mean say una de Zion Bible ase you are saved so fa ku kra na no so ma Bible ase ayi bazan ba na wo mbi dabi eno onim meboa yes that's how the salvation is kana kwade na tie and let's just stop church politics in young stop on tour bossing in young stop because of your prophecy yes what is the brand be kwa wi ya eni pa ba dey anwawa bossing unnecessary matters eni me hu hia say you be enu na hia ya enu hia ya dinjia no ope me brain soft na ya dey what I say me ya so le panyin na ya dey me ya bishop na ya dey me ya so ma me na ya dey Jesus wo ha me ho yes what for me the mabafie yeah ba won say wan tin anya me so mfa so ade pe wo me no wanya de onu ba to ni fi onu no na ade yes and just do ade no wan ade ni di ya mo ntumi ana o ma wo na se bi mu che na so ni di no ma anya nya de ni okay odini ko fie ba wanya mu mfa so ana so wo ha no wo ne ma bebere ho abusafo me se da Yesu be pie no enipa be born time me become the whole of this year also for with me how many times not Peter by hellfire so for what would dance um pity sir how many times not Peter by heaven how many times not Peter by second coming of Jesus onye areho ya kura na ya tete asase we so so kwa America ya ma won seseye eniema o be pe eni do mu mpe tudu na ukura bia o be san enti gadre na ya gada no ne nti asane se di enti ni agada ni pa no edi enti a asoni nyaku oh David enyaku enya party eye Yesu asafo ana ne ntan ne pese wo yeko ana se ni pa na ne ntan kwan ko obeti ma fa so ba ho what are we doing yani yi tieni se se di aka ya ho wa ho nhuru na ekoso edinje ejo se sabra ni ba kwa wi ya ni pa nyina ba yi omu anwahoafo ahosapɛ wona bibi biara ho ntemo na so bobo ne ma so ne ma ehu hia unnecessary matters
unnecessary boasting. And the Missy Papa, me say something, yam de me pram. Hey, Sarah, they can send so quick, could send any 35,000. Abba, and Indiana was all more needy. When I'm sitting up, no matter Accra where you on Kahu, and Kahu. Me say, I will put this out to the end of this year. Yeah. Mingayo, whether I never you say any point in Yesu, but you knew Yesu. You knew Yesu. And young man who know, I get some matter. Yan Yakofa Solenaba, Yan Yampon, evangelism, Nanson, Yan Yason for so. Yan Yamun for so. You know, me say Yesu or Quem, and I'm the number of Atinaba, say Yesu bra, Minuma 2D. Oba no be challenge in time. Yes. Na ne ma hu hia. Unnecessary matter sa hu hia e na mata ekoye. Onim say Yesu be kam biama no. Onim say Yesu be korokoro no. Ese wa ya de. Abusafo me kanya me so no kura kire mo. Hwe Yesu ba ye akwa bi ba e ma ye ka kire ne say ono kwa na sis jadan ama Israelfo. Enti Yesu ntie no. Ba me ka cham say Southern no sis yadan ama Jesus no ma kwan ma yam fa ntere no ansa wunso ne yadea yasa obesa ko fa yirati no kwasam obesa ko onse ebi mu kire enti na adwenya ne say so far as I was sane ma ko children so mu no eno ano no wanya nkwa enti o wale 5 de bi o de ma ko children so masa Bible ne say wo ha wo ha eno nkwa de enim o pass sankrofo ma tenhwe wo mo enkwade ni dabi she nyame asem ne pese ka tire wo enti mum ye nja ne mahunu no aye ha ye ho wa obi wo na ade ne se ena me nya medjuma no obi nya bi ena ye na ye bre masa yesu wan tire wo dabi o se wo ha wo o pa every day ko jana dabi preach 10 na won sakra enya no no ope oso on fa wo ha ho enti so ade yo say no na nkwaje wo ma you lie watirem ono akra so ma nkro mo ba no ka tiro mo samasa mamu nyama adwene say mo koya mo ko piti ahombane brebre on ho aso ti mo wonkwa mo ni nkwa I'm talking about genuine salvation. Yes. Do ni pa ya obenya nkwa eye so obeti edi Yesu Kristo aye edi ne best because the minim ya ba ko already minim say your home money and your home papa. Yeah. And it's a home money to me more. May ye a home bonnet nema. Yes. Yes. Be ye to me more me ya be some. A damn to me me ya abadam sem. Yeah. What I say? Look at them. And what them say yes to Christ on so your home. And it's a yes to better me more. And can you know some me? Some ye the yes so ye. So me ye what say yes ye and to say na ma don ya wo do. Na ma ye ni a wo pa. E ba ye ma tno won say. And it's a church in years when you do my church in Wa. And was that church no yes. Church in Yayasa. And you watch up but them in Okroma watching me no work as a normal. I was Jalaba Gentry. Who met Tinimuna Tini Paco? What is it? And who met Timuno? Years on some member, what years you are? Bra, baby, I want them. Baby, I would everywhere, baby, I could be a sign years in nowhere. Yes. And to make sure they will pay. And they want to powerful. Tinyana for Yano Moyam. Aye. Mobet says any party years in 10 Konomaji years with you. And I'm also a memenda. And Tinipana Tinamim them. Or Tinamim them, they be coming in the Sabbath. Not a bomber, so Obeyanka, Oyanka, Onya, or this Sabbath. Not so British, Obeyanka. Or this Sabbath, not Tempana, Obeyanka. We are joking. We don't know what you are doing. What's the more harm? No harm when you are maybe home. Bible said, the way Juma, no son, no son, Mamma, and Mamma, Southern yes, can accept it. Who says the phone accept you for now, women, yes, can accept it. Someone I bet me, I know, I'm home. Yes. So much is not what is that for the unknown, I'm home. That's the money penny who say yes to Ochi Bonnet. Yes. The Anthony Biana day and they can't quite tell us as a war. Any can't quite tell them Pabua war. Any can't quite tell the Sabbath. See Jesus Christ, so one telling me, no one done is free Bonnet. Meaning the name Yomuba.
ene asase we de wo be ye na wasakra enka won ha ho e wo school ko ho won say na we are serious about school so ha ho ne ma pi ho hwe wo ha ho wo education wo ha ho wo adwuma time a waste one on your work onye yesu be me too awo sa na temu dwana ni bete ya ha ya ho wodi edi an ye pe edi won say sikani brenti say degree no obi ade nso no ya ha ya ho ya for so hwe young guy wa ha see the struggle out the Libya so tia wan kwa solida no kwa sempa me busa say de wo ko pani nyina de wo ko pani nyina wonu do bia ko buta ko bra be sifia wi owi ye wanya butra penti nyina aprasa yesi achiche wale kwan ya so de otuko ma na tim owi salty de no otuko ma na tim enti ya hale ho wonye mahunu eni ma afaso ni so eni ma nkwadie nim ene se hia nipa padi ho asesa ne manim dodo de nkwadie ho mu no o kan ne aka to oho e too much dan ya tum na me ena mo nko a okay yo media minim se minya wiase eja pa de nyina ono na menya kwaje ni asumdwe se na ni nyina oye wiase jijade ne mo kwaje ura ono ni ye urade edan ni pe be jane papa ni pe be jane wonam wo be jane ja taxi wo yes wo be jane ja aburo san ho wo be jane ja bank accounts ho wo be jane ja securities ho na fe what say won a ball or so near asase ti ne me huna ye ha ye ho wo se mo ha mo ho woni mo hunu ade na ye na ye ba ko pa any Jesus powerful man Jesus Christ yes enko a na ye papa wa asase we so ade bi aka wa asase we so bi anye ade pa bi ni asase we kwasam ade pa bi ni form ha enti wase ye dapade kwa na ma ye nsesa no ha yes nanka ma beto nanka opanyini wa be fi na me nu aduana mu wadi anka ye mo ne dabi kenya mo ne so timi ka se enye de ye no no enya de ye hia no no eno nka se ye hia ene so beti Yesu odi enti de hia ne se nsuo na ema apon no obema nsuo ne nya ntene enti wosofu bi ya no preach nya ba ko pe o you preach about who Jesus Christ wonderful ono need the salt of this world and it's all the ntene money pana Sadia na etu asafo no ebe ya dai abakọ that is wisdom enti nipa ni mpie biem amako ya bi ompie ma twempra biem na niwu ompie ma sese nese biem ba na fele ompie ma bomma ese biem yes what is the ompie ma ta no bi kunu hu biem ya bi osafe wo senso ni yade en enso na ama apon biem osanso ni yade enti se wanyi Yesu ani a ukuro no betima yikuro papa enso na wo ma apon ubetimi anya sofu papa so na ma apon ubetimi akwaje asola ba kunu so be zira bayira onu kunu no ma ubetimi adibo tu mu time esi asole dan si wo so mo be yira mo be to ka ma so no so mo be yira yes osini nyina ya how o ha ho kwa enti wadu yen se o try no tima be ye MP wo Ghana osin kwaje ni o ha ho o try be president enkwaje ni the president of Ghana the president awodi nyina wantimi anhwe Yesu akiri kwan na wanje Yesu ani a na nawu a waberagu otumfo the same thing yes because omunyina they are human beings we nipa wasa dia ye papa ne ba ko yes only Jesus Christ na mo I am take Captain Smart a program hoye yeah munti and I don't say we have to cry a fucking do I koso krono ni nim guasa yegu o ni party me bedi o man so be say 2 years pe ni we are almost 3.4 million US dollars. Look at this one person dem see akwa mo say broni bi aba so the say ask mo saying or ba be sagana fo nyina ya de enti scan o de money pa ba ko say the whole Ghana obi o ya de bia scan betime atutu ni pa ba kwafa ni pa ba kwafa we we school so pa so be san krofo we bi so be say Yesu onu a wa say munsuro de wotimi kum ho na mo na mo munsuro me nya me bo so ni asase nya me timi kum na me won kwan say me sa do kra no ko to ma ni hunu krom Jesus say ya de bi woni no wa bi woni am won say da bunsam dem tie ani ka ni pe kam wo a ka be showa kwan yi krono leaders are bo krono ni guase yes emu regional ministers
kɔhyɛ kɔdi adeɛ anim ana kɔ bɔkɔrɔ no nso mo tete nkurɔfoɔ gu prison so mo yɛ amrɔbɛ mo yɛ akorɔmfoɔ nso mo yɛ akorɔmfoɔ ne amrɔbɛ sɛ wɔn because the 2 years every almost 90-something billion Ghana cedis na obi kɔ wia 10 million na mo de na to prison a yesu ɔbɛba ɔhwɛ mo paa yesu bɛba nso wei wonim sɛ ɔbɛkɔ na asɔre dɛm ne abɔ ne chairman yɛbɔ afɔdeɛ ne abɔ ne chairman ne watua bi ne abɔ yɛ nsɛm a ne krakrakra onim sɛ wawie owia no to toilet roll ene mo de rubber de na nyeni bi tantan ne anwa di no ne fa toy there's a box time no da ko wasa da be TV so wakocha children's home ne abaje so kraka onim se wawie enya ne nkwaje onim se wawie and let us teach people about Jesus Christ mimi no obi ani asem odimboyeni na meka cho se beji Yesu di so that no beji Yesu di amasa Yesu no han enti obetre na ekwan wo somu Yesu enyanso obema ni pani nyanso ode betena ase Yesu masa bi bia because of say I am that I am yes enti nyame na me for so rate but the hiam say me di Yesu be ma wan rate say Yesu rate nya Yesu na wo hu nya ade nyina Jesus ki mamu ma yen ha ye ho da bi won ne mahunu ebi sa asase wei e obi dia wo e obi dia asase we ewowura wasasase anam so ewowura enframa ohumi ewowura se wonnim nyansa ma yen kan kire ewowura yes enti sa wo obi kura fa abakuru mu a ese bra mene ne metena na wo ba ye wo se onyina wo nya de ne besi fa na do ba asase we so yankopɔ na do bai fa na do bai enframa no nya no he yankopɔ na de ma wo eso se ye tie ni pasen Awurade obi amba so be de Awurade pe obusafo mare ne mata asam na me ka kire ho no wase wo ha no woni ma pi ho yes de wo hia eye so obeti di Yesu Kristo adisi no ntanya firi ne bonim ne hia ene enyanya late ma ho ye woni pa miensa na wasa asi so sita ene me pese obefre so we sidi akola bia dabi komani abere ya hwehwe wona wayera Yesu si anhwehwe wona wayera emefre me boya abaso bia so ofre na beti Yesu odi ane na mepe pese so fe ne me pese me ti Yesu Kristo edi me fa ne ye mi wura ne me kra de nfa enu ne hia but what the make us ye hia bibia biom efise se ni pa yira ta ti pa yira and the sister be alive na kwa kodru bia baby akwa kodru bia no akonya da so wo homa wo ya some man sa so na wo kan bo na kira oyo donfo no mobuhunfo say orobo na be chew me kan no kra cho say Mary Madari wa mo adwama ya nchen no no ye prostitute awu gina kwan ho e charge wo gina kwan ho charge enso bere wo sia Yesu enche ni wura fie ni mu no e kwa sa adwama mo ya de no wonderful the Mary amo adwama bi yes ye do obi ba on de e kwa ti ne so pe so ofu obi kunu ye tene ba Yesu anim Yesu de ntene ne ma no anu ba no so le wan ko Yesu abiem osa ne ade wan ko be adwama ne biem masa me kan no kra tro enya nkwa ne de boenya wo boase dabi o tam nanye le e se wo kra oda so tiase yes ye wo de wo wuko ene de ye ba be wo se ye ne ye wa akonya eye me yenu pe o de wo wo ne boni mu ko no asa oni nkwaje to nkwanta wa pai oni nkwaje biem yes oni onya nkwa biem ba wa wo tiase na wonya ne sisa bra akonya wo homa akonya wo homa me serew oda so wa akonya what na so dem 5 years me 4 years ho ofe wa so no so ye kama enso hwede firi mu ba ma pon oda so boko no hwe adwuma wo kwane se nyina wo ka ho enne bra na be dintene no yes come and receive Jesus it is not too late and kati akawa kra yenya ngo no wonya wakra wo de yawo wonya ngui wonya basa se jakonya ho ma fokan okra ye be wo no de yawo no de wo wuko de wo wuko no nda so ni ho ma ni biom ba wa da so tiasi sister akonya ho ma bra akonya ho ma ene ye kanfu Jesus ama ya me kanfu ye ho ya me kan ya adwene ya me kan ya asole na mum ye beyi Yesu na tere ye yes sir the man Jesus sure Jesus is all yes is all and all yeah it never boast yourself about anything mama fa wa mo anuanom wo bia mfa mani tirimu da say Awurade ya wadom wonya sofo papa wonya asole papa emfa wa ho dabi emfa bi bia ade afa wa ho ne se wo Yesu wo mu wo nkwaje ya tiri odin wo nkwanwum ena ye papa and the sister me ka tiro se bra wo ya amroba obi ada onimre ye piriti ode wo kwo bosom so ode wo kwo me sro science form enko menko
okodiw krawu yes okodiw krabro the true me say me de nkwa ene wo wati wanim adayi kaimami enta 32 or so and me so asay yi nkwa no wonya honya ma akra obi da obi ya wade ti ya da so ko boni bia bra me serew jamane nka enkoboni bia bia enkoboni bia da bi oni wo bia nya asem court ena mu gina kaso yeah the tobi wadi won sam wadi kaimami o se hwe na me de nkwa ne papa ne owo masi wani ena wiai me de nkwa papa ene owo ene boni masi wani ene boni o se do tikano yes ene boni esi wani na me se won na na da wuye nyansafo a mi busamo wen na beko na kom de no na aduane esi wo ye de aduane esi wo na ya hono poison esi wo no be for poison anom da bi ansa ni bi anya sa ebi me kura mi tiri bufuo me ko na ze bufuo ya da kreti ne said den enam guso said den menya da mi ebi se mi tiri ni de betim da mi timi ni yes enti ene awie preaching a ba no e wo so osofo bi a wo preach wi a enkonkosi sa wo Yesu na ya da asiraye enti wo de mboye ni magye sa Yesu no nya da emini he is the powerful man when the benya akwanya no wa betwa woni ni nia asomwoko na we koma we ya on so na we so betena na we so koma interfere nipa na mo mfimfi no mo de na munya firi so nyare because me ba ma betwa aboreti we to so ba on so betwa abom na beneza ba on so betwa abojo do so betwa abokononius the chabo I chabo driver so chabo ayi asema abelis na so ade no mo fa film nyare matem di no mo ya dai mo fa ye matem di no mo sua ye pa Yesu ni dia manfo ma wo ento se me de nkwa papa owo ani boni ye de esi wonim na me ye de sew ne fe Dawradu Nyankopon Jesus nantena kwan so di ne mransam so ne na sede ye anu na sede temudie so nyankwa na wanya de aye enkwa hallelujah Jesus answer na wo onu na obeye ukandi ya ebisa samado ho mini aya wi koi yamfasika yase wo ho sawu sika nyame no di ma wo sawu ahoden a erode no di ma wo ya metaka semsemu a mutimi fa ma ten de no kra erode na di sa ahoden na mamo yes ebisa onu de wa paso otena se na o ma na te ase yeah enti sa ahoden ko erode na di ama obebu ehu aten bebu obebu aten enti de owo bia no erode na de ma ho yes erode na amu akonya odofo eneme de nkwa owu ene papa si wanim yes o life ni nyanye late wa be nyanye late enkati enkasa wo ya prostitute erode nyo sister obetel akonya wo homa yes enkasa wo ya amro ba erode nyo obetel akonya wo homa kai so sekra na onya sa na wotie na ye Kristo ni papa eboa se mum ko don broadcast na wo ka ho na wo preach bi na wo evangelism what trawa mo beje be you so sister bra enye late sorry Christ is a social service. I want to be who ye. Aboni fonti no ba ye. Da. Tia ma me boma da pa. Da bi. Ya be tuo me Jesus. Yes sir. Ya be tuo me Jesus. Yes. Ya tuo Messiah sumu na Abraham. Yes. Yes is a social show. Was show. Akonya wo ma. Yes. Sister, I'm telling you. If you say and na ko bompa ya kache wade so ma hu. Ye be si wo wiase. Bonsam dem. So de pan no ya to no asase so. So mu yije ni wiase de na mu hyetie no bonsam dem sa de kuto ho a fono no de ne sakura enuru ba bia yes enuru ba bia enso cheke no hwe cheke sagra de ja aya hwe ye ba bi di ntiafa obi ye ba bi di ntiafa sita enu kra abro wate emo bi na da o selfie sama fo asafonim eni wo mati bati Yesu di obete o de ye Bible say Peter preaching o preach sa ni pa na sole Peter yenya dai o kan say o say mo satan mo adwene mewa yes and so we preach we was so preach no actually baba no ni pa no be say so for minya dai o di for no mo sa o di for nso no asai o so mo fa ntene mra say yem fa mum and the onya ya short the onya ya Jesus Peter preach we o mo say yenya
yenye dai yenye nkwa wase mo magye Yesu Kristo yenye dai eni na mo nsasra de mo adwene mo mosu Yesu Kristo mo mosu Yesu Kristo de edimu mama born free wo enkanka wo bahai wo muslim wo buddhism wo judaism baby wo pia come and accept Jesus wo etiye wo anglican wo methodist wo roman wo assemblies enu mu bia nye nkwa Yesu di na nkwa kaje di ni di powerful man so far as ultimately just what Yesu dey bi uji Yesu ni nkwa odi adanse Aradin Sraw amen ofra ye believe you go for kai obi wo outside into me free or the other country ye follow live for Facebook katoni we bia obi ane me lead you am for Yesu yes ase Erade Yesu enedai eya me kwa anya sant eya me kwa Richard Matthew Yesu Kristo adi na majatum say me yodimboye ni Erade nedai mama me nsa so ama me brother dan me suba na me jem na majime di say onkwan ne Erade na wo ma me bone na asole ma me tene na me fa wuti adu ye mi wura ene ne kraje nkwa o Yesu Kristo di mu amen OFM. The for Yeshua, Yankasame for Yesu say, yes, I accept Jesus Christ, my Lord and my personal Savior. I accept Jesus, not us. Yes. And Tinyamin Shroud, oh, Yesu Christo. God bless you all. Bye bye. OFM.